Murakaza neza bakunzi ba Minembwe Capital News. Uyu munsi kuwa kabiri itariki 12 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2026 tugiye kwinjira mu kiganiro naco twabateguriye hano kuri Minembwe Capital News. Turi kumwe n'umusesenguzi wanabayeho umusirikare aho agiye kudusesengurira ku ngaruka zo kuva kwa AFC mu kibaya cya Rusizi. Ahanini izo ngaruka aravuga zerekeye ku Banyamulenge. Ni mu gihe ejo bundi hatangajwe amakuru avuga ko ihuriro AFC ryavuye mu bimwe mu bice byo mu kibaya cya Rusizi. Ibintu byakuruye impaka nyinshi mu rwego rwa politike n'umutekano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu rwego rwo gusobanukirwa neza icyo iki cyemezo gishobora gusiga nk'ingaruka, twaganiriye n'uwahoze ari umusirikare wari ufite ubumenyi ku bijyanye n'umutekano muri ako karere, cyane cyane ku ngaruka zishobora kugera ku Banyamulenge n'abandi baturage bashigikiye AFC. Turakwakiriye umutumirwa wacu, aho ugiye kudusesengurira ku kibazo cyo kuva kwa AFC mu kibaya cya Rusizi. Nubwo batakivuyemo cyose ariko hari bice bagiye bavamo, ibyo nibyo tugiye kwibandaho none. Reka tukwakire ariko urabanza uwibwire abadukurikiye. Sawa, murakoze. Mazina kuko bisanzwe nitwa Ntarime Justin. Niyo mazina yanjye. Yego, amaze kumenyerwa no kuri New Capital. Bamaze kukumenyera ibyo ari byo byose, badukurikira bose bashobora kuba bamaze kukumenya. Hanyuma twinjira mu kiganiro nyirizina, mwavuga mute icyemezo cya AFC cyo kuva mu kibaya cya Rusizi cyaba gisobanuye iki mu rwego rwa gisirikare? Icyemezo cya AFC cyo kuva muri kiriya kibaya cya Rusizi twagisobanuramo ibisobanuro byinshi. Kuko ubu nyine urabona ubwiye usoma kuri social media abantu bagenda basobanura uko buri muntu arasobanura uko yumva. Umwe akavuga uko yumva, undi akavuga uko yumva, ariko cyane abantu benshi urabona ko ari ibintu banenze cyane urebye kuri social media. Abantu babivuzeho cyane, umuntu akavuga uko yumva, undi akavuga. Ni byinshi twabisomye, ntabwo abantu babisubiramo, ariko biriya birashika. Mu rwego rwa gisirikare biriya birashika rwose, ni ibisanzwe. Twabisobanura mu rwego rwa politike. Urabizi ku biganiro biri kubera biriya byabaye za Doha, biri mu kubunyine, biri mu Busuwisi, ngira ngo niho biri. Ko mu masezerano yabo bavuga ko AFC igomba gusubira inyuma 70 km. Yego, Ndetse bikavugwa ko na guverinoma uko nayo igomba gusubirayo inyuma 70 km. Ni ukuvuga ngo rero bishobora kuba ari byo cyane, n'ubundi nibyo, nubwo tuvuze ngo bishobora kuba, ariko cyane nibyo. Ni ukuvuga ngo ni bimwe muri ya masezerano bagiye bakorana yo mu Busuwisi yo kugira ngo AFC isubira inyuma. Masezerano aravuga ko na guverinoma nayo nanone igomba gusubira inyuma iyo 70 km. Aho hagati y'akaja MONUSCO akaba ari yakora. Ejo bundi warumvise ko bavuze ngo bazofata ingabo zimwe zo muri guverinoma n'izindi zo muri AFC, bose bakontorora ku gace bafatikanyije na MONUSCO. yego. Ni ukuvuga ngo rero ibyo abantu bibaza kuri none, AFC yo yabitimije, yabikoze, yagiye ku duce twinshi turiya mubona. Donc yubahirije amasezerano. Uko niko tubivuga, yubahirije amasezerano. Ni ukuvuga ko yasubiye inyuma, twabibonye twese yasubiye inyuma. Ariko ntekereza kuko bishobora kuba ari byo, dushingiye wenda ku byo twabonye byabaye mu gitondo. Ingabo za Wazalendo zari zageze za Sange, ariko ntekereza ko bagiye bazisubije inyuma, hasigara FARDC. Ko bari bavuze ngo na FARDC yasigara. FARDC niyo yasigaye. Ariko naje kumva ko baje kuvuga ngo na FARDC isubira inyuma. Ngo niryo tegeko ryasohotse ko na FARDC igomba gusubira inyuma.
mbone ku ma social media tubikura ariko nubwo tubikura ku ma social media ariko ni mu masezerano niko byari bigenwe kuko guverinoma kenshi itiyubahiriza igenda ikora ibyayo aho bavuye bakayitigira ko aribo bahafashe ugasanga za wazalendo ko ziri kubita ku mutima ko arizo zihafashe ariko kandi biri muri bimwe muri bya biganiro ni ukuvuga ngo rero mu rwego rwa gisirikare naho ni ibisanzwe nta musirikare ntekereza ko yacika intege umuntu wese wakoze igisirikare ngo basubiye inyuma FC yasubiye inyuma kubera biriya birimo muri strategy nyinshi za gisirikare bikurikiranye n'abasirikare selo nuko ibo babyumva hari igihe mushobora kwiha igice kirekire boro mudafite abasirikare bo kukibamo hagati ugasanga hagiye hasigara vide hatarimo abasirikare burya rero kuvuga ngo mukomeze mugende imbere mwadivasinga muje imbere inyuma muhasize nta mpamvu yo kubikora ahubwo muregerana mugasubira inyuma aho mufashe mugabanza mugasubira inyuma mukegerana ubwo mukipanga mwazasubira kubona kandi izindi force kandi supportinga nanone mugakomeza mukaje imbere niyo mpamvu abantu ubu nyine batocika intege ngo gusubira inyuma ni bisanzwe murabizi ko bakiri muri Noro FC kiri muri Noro M23 yagisubira inyuma mu bice byinshi irarekura hafi kuja kugerangira ngo za nani za Runyoni hariya za Runyoni no hirya za Bunagana baje gusubira muri Bunagana za Gicanga barazigezemo ariko bagenda bazivamo barazirekura ni ukuvuga ngo rero si cyatumye Goma idafatwa si cyatumye batagira Bukavu si cyatumye batagira nariya bageze bagenda basubira inyuma kandi bari barasubiye inyuma ni ukuvuga ngo rero niyo mpamvu abantu badashobora gucika intege ngwaye urugero ukurikiranye amateka ya leta y'u Rwanda leta y'u Rwanda ni ukuvuga ngo bakiri mu ishyamba AFDL yari FPR rero ni FPR kugeza no FPR kiri mu ishyamba ni ukuvuga ngo FPR kiri mu ishyamba yagiye ifata ibice bimwe igasubira inyuma igafata imijyi nkingahe bwaki kongera ikayikuramo yonyine igasubira inyuma ariko icyo cyatumye batagira ku ntego urabona ubu nyine bafite guverinoma nziza yemewe ishushe igihugu bageze ku buri objectif zabo baragifata n'ubu bageze Rwanda ruranubatswe neza mu bihugu bimeze neza muri Afurika uretse na Afrika no ku rwego rw'isi u Rwanda ruhagaze neza gose no mu Rwanda iyo wageze urajya mu gasinzira n'umutekano wose nta no gusakuriza nta no rusaku u Rwanda urabona ko ruhagaze neza kuri none kandi ibyo bihe byo gusubira inyuma bigeze kubigira ni ukuvuga ngo nk'abaturage bari mu Rwanda icyo gihe yego wenda n'abandi bari basigaye no za Uganda icyo gihe basubiraga inyuma nabo bacikaga intege nk'uku bumva abantu babiganira kuri social media bacitse intege bagira ibyo ni bisanzwe muri strategy za gisirikare ibyo birashika uti kubwawe gusubira inyuma ku ngabo ni ibintu bisanzwe wahise unibutsa ko mu 2013 M23 rero ni 2012 sinibuka neza amatariki bari barafashe Goma basubira inyuma ariko urabona ko Goma bageze na za ubwira nabo basubira inyuma ariko se ngawe wanabaye umusirikare ibi byaranabaye igihe cya FDL n'igihe cya RCD kuko ibyo bihe byose bibayemo mu gisirikare ibyo birasanzwe no mu ntambara n'isi twagwanye za FDL za RCD zitwagiye tugwana ibyo byabagaho mukagenda mugafata isenta bikaba ngombwa ko muhivamwe mugasubira inyuma ibyo ni kenshi twagiye tubiba ni strategies z'igisirikare byagiye biba cyane usibye ko cyagiye ndatekereza kuko impamvu ndandi byaravugwaga kuri za BBC abantu benshi barabyumvaga ngo twafashe umujyi uyu nimba ari FCD byarakurikiranwaga cyane ku maradiyo bafashe no mujyi mukanya kumva ngo bawikuye ngo bavuye mu byo byaravugwaga ariko kuri wacu hatari umutekano muke ndatso byatubwiraga abi wacu bari degemzaga amasoko yararema buri kintu cyose cyari gihari
umutekano ari wose. Niyo mpamvu rero tubitekereza kuri none, igituma abantu ubona babitekerezaho cyane n'ukubera iriya situation barimo ibo bakumva ko ikibazo ahubwo ari cyo kibazo gikomeye, bagiye no kuvaho bari none muri mari, ariko byenda arizo ntabwe zibahesha gutegura umugani ngo uje gusimbuka ngo azabanza ngo agasubira inyuma. Ivyo byose ni ukuvuga ngo rero iyo abantu bari mu kaga rero situation nk'izi zikagenda ziba ntibareka gucika intege, ariko kandi ntabyo gucika intege ibi ni bisanzwe. N'ubundi AFC kiri kuri Goma mu Minembwe hariho twari duhari, n'ubu AFC yavuye muri Uvira n'ubu barahari nubwo babayeho nabi n'ubu babayeho nabi, nubwo yoguma hari arizo bari babaye neza uko bari bameze, n'ubu niko bakomeza kumbere cyane rwose. Ntaduye ubwinjirane ngo nuko bari kwesange ngo aduye ngwaze ngo arabinjirana hari. Hanyuma ikibazo cya kabiri ni izihe ngaruka zishobora kugera ku Banyamulenge nyuma yo kuva muri utu duce kwa AFC? Bana Bruce, ingaruka zo tizabura ku Banyamulenge, nubwo titwovuga Abanyamulenge bonyine, ni abantu bose bashigikiye AFC, urabona biriya bice AFC yari imaze gufata, ni ukuvuga ngo hari yari imaze kuhagira abayoboke ba benshi cyane kandi bashigikiye AFC cyane rwose. Abo bazwi rero, ni ukuvuga ngo muri abo baturage ubu rero AFC yasubiye inyuma, ni ukuvuga ngo Wazalendo byanga byakunda itegerezwa kubahiga ikabica. Wabonye ejo bundi bava muri Uvira kunda abaturage bagiriwe nabi, wabonye hari abagabo bamwe, umugabo w'umusaza bari kubafata bagahambira kandoye, yego ngo ashigikiye AFC ngo nizo utanga amakuru, barakubita umusaza, barakubita inkoni gusa kugeza apfuye, kandi atari Umunyamulenge. Ni benshi, ndatekereza ko ndetse mu kuva kwa AFC Uvira Abanyamulenge bashobora kuba aribo batagize ibibazo kuruta abafurero nibo bagize ibibazo bishobora kuruta iby'Abanyamulenge bagize, kuko abafurero barapfuye benshi muri cyagi. Umuntu wese bazi ko yageze muri rya manifestation imwe bakora, umuntu wese bazi ko yoba yaraganiriye na AFC, wowe wese yagiye agira ikibazo hari muri Uvira. Nyuma yo kuva, ndaguciye mu ijambo, nyuma yo kuva kwa AFC muri Uvira hari ndibuka hari tariki 18 z'ukwezi kwa mbere, yego, inyuma y'ibyumweru nka 2 twahawe ubutumwa kuri donc mu bwanditsi bwa Minembo Capital News. Abantu bari Uvira baratubwira bati rwose mudutabarize, hamaze gupfa abantu barenga 160. Ati abandi amagana baburiwe irengero, kandi abo bose ko barazira AFC. Kandi no kuvuga ngo muri abo bariko batabara, tekereza ko Abanyamulenge batarimo cyane, oye barabafurero kandi bicwaga na bene wabo, babaziza ngo bari bashigikiye AFC. Yego, no kuvuga ngo rero zimwe muri ngaruka warubajije, yego, izo zirimo mu ngaruka, izo ni ngaruka abaturage babagenda bagira. Mukezo binjiye muri sange, yego, mwumvise audio menshi kera avuga ko mai zisha abantu ndetse bazisubiza inyuma, ndetse bageza naho bazisubiza inyuma kubera ibikorwa bibi bagenda bakora, bariba, barica, baraharibisha. Izo ni ingaruka. Dusubiye ku Banyamulenge bwite warubajije, ngo se ngo nizihe ngaruka zaba ku Banyamulenge. Yego, nazi nari mvuze ko atari Abanyamulenge bonyine bagira ingaruka, donc n'abashingaruka za bene wacu, baza abakongomani bene wacu z'abapfurero, izo twari tuvuze, ariko n'Abanyamulenge ingaruka zidasigaye, kuko kuva hariya urebye hariya muri kiriya cya Rusizi muri Purene, inka zari zimaze kugera kure, za Bwegera, za Mutabure, izo zose hariya hose Rubirizi, hari inka zari kuzirisha. Wabonye abaturage ejo bundi bahunga n'inka ku muhanda, warabonye ukuntu bari barongoje inka. Ni ukuvuga ngo rero izo ni ingaruka, inka zari zimerewe neza, ariko ubu zigiye kuziganira hariya muri Kamanyo. Kandi urabona ibihe by'iwacu, ngira ngo bino bihe nibyo twatwinjira muki, yego, no kwa gatanu ikikero riratangira iri iwacu. Ahanini iwacu rikunze gutangira mu kwezi kwa gatandatu. Yego, ni ukuvuga ngo rero kugera kwa gatandatu, kera twageze muri aya matariki, ni ukuvuga ngo tugiye kwinjira mu kwa gatandatu, bikera izuba rirahari.
rero no kuvuga ngo izo ni ingaruka rero ziri ku baturage b'Abanyamulenge cyane cyane bari ababorozi. Icyongeyeho izindi ngaruka dushobora kuvuga ziriya z'abaturage. Umuntu wese wari uzi uko yarashigikiye AFC ubu arahungana nayo ave mu bye yongera agende aje mu Kamanyura. Bari abaturage bose bahunze bahungana n'inka ubu nyine nabo baragenda baje mu Kamanyura. Ni ukuvuga ngo rero izo ngaruka zigiye ziza, izo ni ingaruka rero zigenda ziba mu kuva hariya kwa AFC. Hanyuma iki cyemezo cya AFC hari abavuga ko ari intambwe y'amahoro. Mwe mubibona mute ku muri sesenguzi wanabaye hariya unazi iby'intambara, ubona ari amahoro? Intambwe y'amahoro ni kuri ya mbere twavuzeho. Ni ukuvuga ngo ni bimwe mu gushaka amahoro muri biriya biganiro bari barimo. Yego. Rero kugira ngo basubire inyuma biri muri bimwe byo gushaka amahoro. Ngira ngo niko bimeze. Yego. Biri muri bimwe byo gushaka amahoro. Ariko kandi nubwo bashaka amahoro hariya, ni ukuvuga ngo leta y'Amerika niyo muhuza. Niyo ibashakira amahoro, niyo muhuza iri kuhuza AFC gahuza na guverinoma. Ariko ubirebye neza ubisesenguye mwana Bruce, usanga kera leta y'Amerika ni nkaho ibogamye. N'ubundi AFC ejo yarabitangaje. Igaragaza ko leta zunze ubumwe za Amerika ibogamira ku ruhande rwa leta y'Igihugu. Biraboneka. Urabona utanze urugero kuva bava muri Uvira, ni ukuvuga ngo AFC yavuyemo, Bazalendo barinjira, FARDC irinjira, abarundi bari bahunze batashe iwabo barongera baragaruka barinjira. Yego. Kandi bitari byemewe ko bashobora kugaruka hariya mu mujyi. Ni ukuvuga ngo AFC yari iteganyijwe kugenda 70 km, abandi nabo bakagenda 70 km n'umujyi wa Uvira. Ni ukuvuga ngo nabo bari guhagararira iriya za Baraka. Yego. Biriya bice byose bakabisiga. Ariko rero ibyo ntibyagezwe. AFC yo yavuye muri Uvira. Ubu rero kandi AFC yongeye kuva mu bindi bice kandi byo mu Kibaya. Ubu ejo bavuye mu ejo kera Wazalendo itayinjiramo. Aho bagiye barabibonye kenshi bari kubakubita bashiraho amavideo bavuga ko bahafashe bagira gute bene ibyo ngibyo. Ariko biriya byose AFC bikora kugira ngo itanga amahoro, ishaka inzira z'amahoro. Donc igaragaza ko yo ishaka amahoro. Yego. Ariko Kinshasa yakeneye irabogamye. Kinshasa yo iri ku ntego yayo. Ishobora kuba ari uko yavuganye na leta y'Amerika niko bimeze kugira ngo ibogame. Bose bashobora kuba ari ku nyungu zabo. Amerika ishobora kuba itakiri umuhuza, ahubwo iri ku nyungu zayo. Guverinoma ya Kongo yabemereye ubutare, babifite ubutare bwinshi, ishobora kuba yarabemereye ziriya za minere. Rero leta y'Amerika ikabogama, ariko nanone AFC ntibizotuma ihagarika ibiganiro. Iyo nguko igomba kwigira inyuma ikagenda igaragaza yuko ibyo bavuga iyo ibitimiza. Ariko umunsi n'umunsi uzagerwaho. Kuri ubwo rero leta ya Kongo ifite uburyo bwo kuzuza icuho cyasizwe na AFC. Nk'umusesenguzi icyo wabasha gusubiza? Ntishobora kucyuzuza. Uhise unibutsa ko abaturage kuri none bahaye bataka, abari Baraka ko barataka. Ejo bundi mwabonye societe civile yaricaye igaragaza ko FARDC ibangamiye cyane mu mujyi wa Baraka. Niko bimeze. Ibyo byaranabaye na Uvira, donc ahantu hose FARDC twari twabivuzeho. Byaranabayeho. Urabona nejo kugeza ejo bageze muri Sange. Hari abaturage kera bari kubicwa muri Sange. Kanswe noneho muri ibi bice tuvuga bya Kibaya cya Rusizi byari bigenzurwa na AFC. Urumva aho ni ibibazo bikomeye. Ni ukuvuga ngo ni ibibazo tibishoboka. Urabona aho AFC ibiri abatekanye, abo bantu ntibongera no kumva n'isasu ntijyongera kuvuga muri ako gace. Uhise utuma ntekereza, ndavuga ati njyewe buriya imbaye Gisegeti nakwirukana FARDC
kinjiza AFC ikaba igisirikare cy'igihugu. Ibyo rero urabona ni ibitogerwa ariko niyo byakagombye kuba ibitoba, ariko nanone AFC ni igisirikare kiri ku murongo. Buriya ntawe ushobora gutekerereza uwundi, ariko natekereza Gisegeti. None se nkubajije bwana Bruce, urebye AFC, imyitwarire ya AFC ukareba n'imyitwarire ya FARDC ivanze na wazalendo, takataka zose na FDLR sinzi na FDNB ni nakiriya gisirikare cy'u Burundi nicyo nyese cyo FDNB niyo ni nani ni cy'u Burundi nyine ni force nicyo ni bari FDNB niko cyanditse mbona muri abbreviation rero no kuvuga ngo icyo gisirikare cyose kiravanze. Ndaguciye mu ijambo bwana musesenguzi, twinjiye mu bintu bikomeye kandi bikora ku gihugu cyacu, binatumye abantu benshi ari impunzi kuri uyu munsi wa none. Buriya witegereje igisirikare cya Kongo nicyo gikwiriye kubinyeshamba. Icyo naringiye warugiye kuvuga. Ariko AFC natwirwaneho hariyo MRDP nibo bakagombye kuba abasirikare b'igihugu. Ibyo nibyo naringiye kukubwira ko AFC uyirebye niyo yitwa ko ari inyeshamba. Ariko nanone urebye umurongo ifite n'uw'inyeshamba n'ukuntu igera ahantu igatanga amahoro, niyo yakagombye kwitwa igisirikare cya guverinoma. Iyo ni AFC uvuga. Aho urebye rero FARDC yacu ugasuka kubitiraho n'abari abazarendo FARDC yacu ninyagihuru. FARDC kandi cyo gisirikare cya Kongo, cyo gisirikare cya Kongo kandi nazo turabakongomani ni yacu. Ariko buriya Gisegeti ni ukutabimenya, ariko yaza ku wundi muntu utekereza noneho waho hakana FARDC ngubaza Gisegeti si perezida wacu. Oya si perezida wacu. Perezida wacu erega n'ubundi ukurikije nubwo ndari umusesenguzi muri iki kiganiro, ariko ukurikije uko amatora yagenze n'ibivugwa n'abo bahanganye ndetse n'ibigaragara, Gisegeti yari yatsinzwe. Ibyo by'amatora bifite iyindi politike yabyo iturenze tutomenya, kuko urabona abaperezida benshi ba Afurika batambuka ariko batatowe biciye mu bintu by'uburiganya. Ubu neza ubundi urabona Ndayishimiye yaranzwe i Burundi, ariko uko neza ubundi 2025 ariko nawe yarakwiye kubinyeshamba. 2027 no kuvuga ngo Ndayishimiye 2027 azoja mu matora, kandi ukuntu batamusigikiye ashobora kudatambuka, ariko kuko ari perezida azotambuka kubera ko ari perezida azokoresha izindi mbinu zindi zikogwa kandi atambuka. Ariko tubonye nk'umuperezida mwiza ufite ubwenge muri Kongo kurahiriye ukuri, reka ntanga urugero nka Kagame cyangwa Museveni, bo kwirukana FARDC bakinjiza AFC akaba ariyo igisirikare cy'igihugu. Ubwo rero no kuvuga ngo tubonye umuyobozi mwiza n'iriya FARDC arashobora kuyitreninga. Iriya ndi wayitreninga birashika ibyo biraba tibikunda boyihindura. Buriya hari kidakunda. Igisirikare ni amategeko, igisirikare ni itegeko boyihindura. Kandi ubu icyo tuvuga ndatekereza ko ubu nyine muri AFC abasirikare benshi barimo bavuye muri FARDC barimo, ariko ubu nyine n'abasirikare bari ku murongo. Hari abasirikare benshi bavuye muri Maimai nimba ari Kodeko, abandi bavuye muri nimba ari Nyatura, abandi bavuye iriya za Nord bagiye baza bakinjira muri AFC, ariko ubu nyine n'abasirikare ba AFC tuvuga. Muri abo basirikare tuvuga bari ku murongo n'abavuye muri zo Maimai, ariko basara baratereningwa igisirikare, basanga itegeko rya gisirikare, bakurikiza igisirikare uko cyakagombye kumera. Ni ukuvuga ngo n'abariya rero tubonye umuyobozi mwiza, leta ya Kongo iriya FARDC yashobora kuyihindura, bakabatereninga, bakabahindura abasirikare, bakabakuramo iriya ideology y'ubwibzi no kugira nabi. Umusesenguzi wacu, ndabona ikiganiro cyacu kirimo kwicuma kandi amasaha arimo ariruka.
tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu, ikibazo cya nyuma nakubaza niki cy'ingenzi abaturage by'umwihariko abanyamurenge bakwiriye kwitaho muri iki gihe? Abaturage b'abanyamurenge icyo bagomba kwitaho cyane, urabona ko bashoboye intambara. Yego. Icyo bagomba kwitaho cyane ni umutekano, kwirindira umutekano. Icyo nicyo cya mbere cy'ingenzi. Yego. Bagomba kwitaho bakirindira umutekano mu buryo bwose, kuko umwanzi aragutse. Abahiga ashaka kubagirira nabi, kubica no kugira gute no kubangaza bene ibyo ngibyo. Yego. Cya mbere cy'ingenzi ni uko abantu bahaguruka bakishakira umutekano. Icya kabiri twagiye tubivuga no mu biganiro bishize, ni uburyo butandukanye bwo kubahiriza inzego za politike, bagakurikira ibiganiro bya politike cyane, nabyo bishobora gutanga amahoro. Wenda niko bimeze nubwo tubivuga gutyo, urabona n'ibyo twarimo tuvuga kuva kare. Yego. Ariko nabyo bidasigaye inyuma. Cyane cyane ariko icyo abantu bakora cyane no kwirindira umutekano. Yego. Nicyo gikuru. Arakoze cyane umusesenguzi wacu Notable Ndaremerwa. Iki cyemezo cya AFC cyo kuva mu kibaya cya Rusizi gikomeje gusobanurwa mu buryo butandukanye. Bamwe bakibona nk'intambwe igana ku mahoro, abandi bakakibona nk'impinduka ya gisirikare ifite ingaruka ku mutekano w'abaturage, ku banyamurenge n'abandi baturage baho. Icy'ingenzi ni uko umutekano wabo udahungabana, kandi ko inzira ya politike n'ibiganiro ariyo ishobora gutanga igisubizo kirambye kurusha igisirikare. Abasesenguzi benshi bahuriza ku kuba iki gikorwa gishobora kuba intangiriro y'igihe gisha cya diplomasi cyangwa se indi ntambwe nshya y'intambara, bitewe n'uko impande zombi zizitwara mu minsi iri imbere. Turagushimiye Bwana Ndaremerwa. Yego, murakoze. Kandi n'ubundi turacagukeneye, ndetse ibyo usesengura ni byinshi cyane. Uzakomeze utwitabe. Turi kumwe bose nta kibazo. Reka twibutse abadukurikiye ko hari kuri Minembo Capital News, abatarakora like, share, comment, rwose ni muzikora, ariko mutibagiwe no gukora subscribe. Mukomeze mushigikire ibyo byose tuvuze haruguru, rwose mubyubahirize, mukore comment, mukore share, kandi mukore na like, kuko biradufasha. Hanyuma nje uyoboye ikiganiro ni Bruce Bahanda, umutumirwa wacu ni Ndaremerwa Justin nkuko bisanzwe. Reka tubasezere kandi tubafuriza umunsi mwiza cyangwa se umugoroba mwiza bitewe naho uherereye. Bye bye. Nagagaruka.